Hello, papagayam, naimbag nga orasyo amin. Ita agundaway, isagot mi kada kayo. Ti part 10 compilation, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ti surat nga tayo drama itakat manipod ka ni pagayam andong. Sana pudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, pakaragsakak ti agpalpalastog, agpalpalangguad ken agpangpangas. Diyak among amkas lang umato ti panagkita kiti bagik, no kasta ti aramidag. A feeling ko kat sikatak, takay kayat dak dagiti tattao no ado ti kwartak. Katapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Umutang ka, pari mataon. Ah? Ay, agpautang kaya, pare andong. Huwag ko mangaraw. Ay, problema, mano asino, ti pangipautang iti kurta, ha? Ha? Ay, siyak man nga rin ti pautangan, pare. Apag isong, gipitak ita. Uray, 2,000 lang. Huh? Unay yan, nagbasit. 20 mila, ha? Ha? Agba isong? Huwag ko na lang araw din. Uno saan, 30 milan ti utang mo. Anya? Ay, sana? Dakkel unay, pare. Jak kabailan na bayadan day ta. Uray, 20 mil lang. Alamat din, ha? Pari mataon. Agpagpakasi, ha? 30 milan ti utangam. Please. Ha? Alam na, paray. Paganak ka di mo tayo. Nayunam ti utangam, tanay. Problema, manan no pang usarak iti kwarta. Agbayso ay ang agpapautang kano ni Andong, bete. Bagtit daging asawak nanang. Nay, tapay. Nakajambay ti mula na tarong. Imbes nga ibang kuna. Saan? Tamapan nakit ipapautangan. Anya, ay ibagang mga ruta umutang akmag. Diyak amo ano at dapay. Bagtit nga raw. Kat numapan na ipilpilit nga ipapautang. Nga uray dida ko maumutang. Anya, Mapan na ipaspasin dayag ti kwartana, nanang. Hay, masurunak. ay katinalam ko man ata si kanti ibang ko. Maala kaya. Kat nuuk-ukupan na ka na yun. Kaidaan na. No agsiar kan agdigos, itugtugot na ti kwartana. Ay, yan. Di na itadkan ka ang asawa na. Ngamno iti sa bale, ipilit na nga ipautang. Day tangarod kat nanang. Iso amabagbag tit sanje asawak. Gapo iti nakaro a kinapalangguad na. Ne, adda kayo magaham dito pa kanan dito ili amang mangan. Uwan ba raw? Magan tayo Wala pa, talagang umaya mo mangan. Ay, manu kay amay na pong imaw. Asino ka kadwayaw? Ay nahado kami. Kadwa ka dagat anak ko. Kakada ka kinapukaw. Nakabayag ka yan. Saan pa ay? Di kampay menalpasan akan baraw. Sige, di kagbayad na. Sakto agbayadan, tikin na niyaw. Ah, ha? Ay nagado kami. Kababait mo ta. Uray saklat tante librem. Puwira dagat di kakadwa ko. Saan na? Basta bayada ka amin, nakin na niyaw apong imaw. Ipakwin tayo iti kahira ta siyak ti bahala. Nay, dakay magaya man ti anay. Agawit kay matay. Magapon nyo ngay. Napan kami man nagpasyar. Kadwak dag ito'y kakasinsin ka. Ay, kastay ha? Mano kay aming gagakadwa ngay antay. Walo kami amain andong. Kaya nakabayad kay itipliti yan. Ay saan pa'y? Madamdaman taon. Inton bumaba kamay. Sige, siya kung tagbayad antay. Ay ala. Ay, nagado kamay. No problem antay. Bayad. Siyam kami amin di tapo driver. Bayadak amin ti siyam. Kasinsin. Timamba jay manugang mo nagmula iti tarunga. Maduma at ti kwartanan. Ang dinamagmatan dito'y lugar tayo ti kinabig time na. Wan siguro kasinsain. Kanayon kanupay nga kilibre. No da makita na nga mamuna, ilibre na ida, uray na gaduda. Ay nahawan makunak dita kasinsin aneng. No commentak dita.
Anti aning, umutang akman pa'y iti bagasyo. Apay nga umutang ka. Kat nagaduti kwarta di asawam. Chimambansamat iti mula na atarong. Awanan ante, impautang na amin ang. Anya, apay ngay. Apay, saan na nang ibati iti para kada kayo? Awan ante, masurunak nga rod. Aday pautang na, ngam awan mairimit na kanya. Ay, Nagunag manin ti sinnaay mo. Naibos man nga minon ti kwartam. ay, huwag nga raw. Ang sa nabalit na nakatulong nga magkiday. Nagpautang nga kadagitag kasapulan. Kaya nailibre dagiti awanan. Ngam awan mat imbatim aparaken ka. Nagbambanugam a kwarta. Ngam sabali ti nairanod. Di ka man nagkasta-kasta, tama di tiyagim imo. Bakit? Pasikat ka kit di ah. Nga uray awan mat maipasikat mo. Sa nabalay, tagmulak manan itinatang. Nayuna man ti mulak. Tapno umado ti apita. Adamanan boxing inton Domingo. Makipinnosta ka, andaw. Ha? Ay, una niya. Intong Domingo maghahantay buksingan. Sige, makipinlos man. Kain mo gayam. Isungay maya, tao may ko itad dya inutang ko kanyam. Bayada kon. Ha? Apay, di mo kasapulan na ay. Sanain. Diyak pa'y kumalaan. Diyak magsingsingir pa'y. Iuray di mong bayaran, kaayos lang paray. Ay isa na. Nagbambanugam dati ako kwarta. Libre ki din. Te, alam mo. Usaran pa ya, ha? Sanain. Alam mo paray. Sige, ang araw. Ay, diyak kumalaan, ipapili mo, Mike. Di, sige. Awatan nga raw paray. Ay, problema man nga raw. No niya pangigatangak iti daytag. Ay, amukaw. Ipusta langan. Ay bitay, nangabak magkano ni andong iti pusta ti bukseng. Nakipustaya nanang. Kuwan, ay na, day store. Madamamanan, di pa nang iwaras na iti napangabakan na. Anya? Ay na, sumrumanan ti kinapangas di asawa mon bitay. Feeling rich siya talaga. Kanayon nga giwaras iti kwarta. Nga mawam mo na ima sa sidan na. Ay, una yun na ang tao. Dila agbain iti kasdi nga aramidan na. Ay na, masurunak manan nanang. Adde pa barato na, ngam awan igatang na iti masida. Ay na, tinasaya ating kasurutan ni J-Store. Sakbaya may bus ti kwarta na. Unay matikas tangan aramida mo andong. Amom abasitan ti bagas tayo. Awan pa yan masapsapol iti kusina. Ngam inuwaras mo manan ti kwartam. Di ka kadiagungungay tayong batsyang kakwartam. Nay, tataman nay. Limlim agasaut. Kurang pa'y nga igatang iti bagas kan masida. Awan pa'y sabunan a paglaba. Ay, kaya nanay mo na pa kahit. Unay ka na ya. Aginot ka kaday. Ha? Kastam kit di ah. Adda iwaras mo iti tao. Ngam siya kung asawam, awan maitid mo. Ikataman ti kastang ugalim si kabitay. Rupak kwarta ka unay ay. Ha? Agululi makailangan kahit, nay. Nabayagan na madmadlaw ko, day takang ka. Rupat kwarta ka nga sama. Day tati ka gurgura, kiti may sa tao. Uraya mga day tagkukang ka. Nod na, nasayaat. No awan, di nasaya alat ta. Anya! Ni, nagtar ka matanin sa nandong. Sigo minsan. Apay talamad lamaw. Wang nga raw, mayat nga mintapurmam itakal. Nyong. Nagpipintas da kita kawusmaw. Pasig a branded. Manipod kalugong aging ti sapatos. Ay kawan ha. Dagiti agkakangin ang arwa. Tagti mangi pagpapugi kanya. Diya maus-usar dagiti kay. Ita lang nga usar manay. Imbag nga ro. Tagya imbasura iday. Na, apeng nga ibasuram ka nangina dagita. Diya nga ro maus-usar. Kipadawa mo lang nga nakasinsen. Sayang no ibasuram. Ay, apay kaya mau. Ha? Ay kawa na. Itad mo aya. Ay kawan ha. Itag ko kang kan. Nagaduti kastoy abadaw. Ay, sige nga raw, taitad ko kanila kay ikaw. Tapadasan naman mo tagsuot iti branded kan nginginaan. Day lang ang tinapintas abadom. Ngam impadawat mo pa lang.
Diyan nga rin kaya timang pae itipadak at haaw. Maditi agim imaw. Kaya may isa, manumula pinaggatang ko iti jay-jay ngay. Nalakalahay nga tawag-wag dagi jay bagay. Tiyam muda ke branyaw aginatang kao. Di da mau ginatang ko tiwagwag. Oray man, kakaisuna anak katsamba ka itinalaka abranday. Impadawa mo kiday. Ay talaga akit di adi kag pampanunot andong. Apay ayakas na ka? Nagsasaw ka kaslawang pulos ang maok. Tagibas sitam nag-unay ang asawam. Apay ta nagbabati pa nagkikita ko niya kan? Sika siguro ati sa ngagpampanunaw. Ha? Diyak ka mo kanda? Tapno di ka sumana awakas na. Sumapol ka iti pangganam. Tapno da kwartam. Tapno sang ka mang namnamalang iti maitad ko a kwarta. Anya, agtrabaho ka kunam. Kat kasanon nga dagiti duwang anak mo. Panawa mida. Wala nang. Da kayo pa'y lati pangibatyak kadagiti ubing. Tabi simot ni andong ijay talon. Pagtrabaho maya. Ijay lugar ti kumarek, nanang. Pabrika ti pagtrabahuan mi. Libre ti pagnaadan mi jay. Iso apat tiyak amakurno nga. Ay na, kasimot dagiti apukok. Ano panawam ida? Diyak kumamot ida kaya't apanawan Nga mabainak ngamin kiniandong, nanang. Ibagbaga na arupat kwarta. Iso agtrabaho ak manlangan. Tapno awan may ibagbaga na. Na, nagalas katikas tang aramid ti asawa mo. Si kapayan di pagbalinan na arupat kwarta. No'y katan na kumatiki na pangas na di, umdas kumamot ti matmatgadan na para iti pamilya na. Kasanaw, numakay gamit ti kwarta, iwaras nan. Ako namlan isun ti kabaknangan di ti lubong. Pangas sa lalaki. Ni, papa na minsan, maluman. Ay kayo naman nagdalusan na iji mulak anatang. Nanginak iti preso tinatang itainsan. Iswa dalaw sa kanaimbag dagiti mulak. Tapno adon to ti bunga da. Ay na maluman insan, intun bigatan Maday, sayang ti oras insan. Diyak kayat ti maistambay. Kin sambutak adalusan ti garding kaw. Tanay, agmulak manan intong bigat. Ay na, naggagat kang agmula-mula insan. Siguro, adun ti urnong mau. Tag sa saruno mo ti panaglakom iti bunga dagiti natang mau. Ay, kawin na insan. Iso nga ron da jak amo ti pangus-usarak iti kwarta kaw. Na, Napunno nga ron tay pasbok kaw. Sinadsad ko pa yan. na, agasam man. Ay, ado talagang ti urnong mo insan. Tiyan mo dagiti tao ka ado urnong kaw. Talaga big time ti pagkikitaan da kanya kaw. Iso nga masapol nga agmulak iti adaw. Tapno dalat ta maipabarataw kadagiti nalay nga agkikail. Diyak kaya nga ipadlaw nga agri-gri ka ta. Iso nga agmula man iti adaw. Tapno dalat ta pangalak iti kwartak nga ipadawat kaw. Kadagiti agdadawat. Dagiti rupat kwarta akakalugara. Aw! Aday tanay kakabsat. Gimata nga kiti merindayaw. Kaya man kayo na ha? Kakaiso na nakikita tayo dito, store. Ano, una yun. Simbambakan sa kano iti presyo tinatangan daw. Wanaan tay. Ang ure man awan ilakok anatan ka makailibre alatamay. Way, mga kayaw. Nukurang nga kay bagaw lang. Agorder tayo pa, itinayo na. Tigatang ang arudan ay itigatas dagijay anak mo. Ay na, mamumadang arot itigatas ay. Uray dala masarsarban itigatas. Kasanaw, nagado tigatas si Jabalay. Naumadahan. Anya? Ay, sino nga iti sumurok kanya? Agpailiak ita. Agilibriak iti lunch. Sige. Mang para kayo niti pagluganan tayo, tayo libre kay man. Awang ngamin pangusarak iti kwartak, isong ilibre kay man. Ngam, ibusin nyo pa yata, ginatang ko merienda yaw. Ta, sayang may. Nukas na. Saan amang mangtad ni Andong iti para kadagiti anak may nanang? Ay na, mangtad matang, am sagpaminsan. Mangtad lay ti saggay sa day ti biskwit kan Diyos. Day jay laang, awanan. Anya? Saan amang tad iti paggatang nyo iti sidain nyo kadagiti anak may? Ay na, pulos. Adaya itad na kaawan. Adamay itad na kadagiti istambay ang marite si J-Store. Hangam kadagiti anak na awan na pulos. Anyan?
Diyan ka muna niya, klase ti pa nagpampanunot na day tasawang bitay. At dan sa magbagbagtig na agpaisaw. Ay, makapasuron nga ro day jay nga andong nanang. Maumuma akon iti kasjay nga style na. Kat, naimbag no kanayon namot asarong karan dagiti anak mi di tabalayaw. Umumay matangam, mapagbiit lang. Di na payalangan nagiti ubeng. Busy ka no, iti garden na. Busy nga agpaado iti kwarta na. Tapno adda maiparamag na. Uwin nga roda, ay na, di lagbay ni ti kasjay nga raramidon na. At dan sa mga agpaiso tama di utak nan. Ala, urayan nyo ti ipawit ko a kwarta nanang. Igatangan nyo dagiti anak ko iti gatas da. Sige anak ko. Hindi mo ipawit amin na sweldo mangibati kay di parakan ka. Uwan nanang, talagang agur-urno nga. Kakaiso na medyo dakkel ti sweldok dito eh. Iso agun dawayak ti agurno, nanang. Kano di piyesta, di ka bang ibang barangay, paray? Ay, inton maminsan nabigatan paray. Mana! Awang kwarta. Biyana! Sakto tayo, paray. Ha? Ay, kababayan mo paray. Anya? Agkumpare, tama ba yung kapailaing? Ilibre ka iti shot. Makipinos ta ataman, paray. Bareng agdoble ti kwartada. Ha? Apay, adaya kwartan paray. Ay kada, kano pa imot ang naibusanak iti kwarta. Ay na, may busan amin ang mga opisina. Ngam no siya, nibar. Ay, naimbag ka pay. Adulat tati kwartan paray. Katsimpri, ha? Diyan nga rod mo, pang-usarak iti kwarta kaon. Iso nga ipapautang, kun ipapadawak kuno daduma. Ay, ke, mapantang rod makipiyesta. Wang ka day! Siyak ti sagaut! Ado ti kwarta! Lumabasak pa yan ti anay! Nay, papa naman daw. Pumanag na ka, kat nagpigsa tito daw. Inak agapit iti mulak anateng antay! Agbagbagyaw, agapit ka. Itantan mo pa'y lang. Sambutak tiaglakaw! Siya la tiaglakaw! Sigurado ang nangina, tawang kadwa nga aglakaw. Tangruna ka na agbagbagyaw antay! Anya, ay na, nagpigsa tito daw baraw. Oh, sa nabalay! Todo laday taantay! Ay na! Ay na malamina mo tinyam! Ano sa kaon? Ay sa nabalay ta! Naburas ko maamin ng abo nga dagiti mulak anatay. Ay baklayat ti sangasakaw. Tasubdak inton madamdama ti tagduma. Ops! Ay na! Masapol ang makalako kanay. Naman di kumpare, ti papamigi pistahan. Sa pa yung kari kasyak tita ya. Iso na masapol ang makalako ay, naggalis ti dalan ay. Dito mo sumardan tito daw. Sa pa yung rangkis to'y dalan nga pababa. Ay na, dito yung magngamintay ang tisot kat dalan. Ay, may galisang matan. Ay! Biti bakit? Ay na. Nasaya at na nakariin kan andong. Sa dino, iti ayang kaw. Adda ka diti ospital. Intaray da ka dagiti kakalugaran tayo. Tanatin nagkay gerang kays. Naimbag tadda nakakita kan ka. Tanuawan, ay jaklam mo. Ay, wine, malagip ka. Ay, galisa nga main. Kahit kumusta ngayon. Kumusta ka no? Ngay ti kasasagaw. Natukol ti kanawan nga imam. Ken adda na fracture ato lang iti bukot mo. Anya? Ay, iso mo ilagaya man nagsakit ti intiro bagay. Abay, nga napasamag ti kastoy kanya bagay. Kat basol mo Tamong nagtutudo. Ngumnapan ka, igigarden mo. Dakkel ti magastos dito ospital. Adda urnong mo agastusam ditoy. Awan pangasim bagay. Ang diskitar ka iti kwarta, pagpagas ka. Takaya ko ti agpembag. Ay, jak kayat ti umutang. Kenjak kayat akistayan di urnong ko. Tapara kadagiti anak ta dayjay. Para iti panagadal danto. No kayat mo, ilako mon jay do anwang mo. Ta iso ti pagpaagas mo dito ospital andong. Anya? Wanin na? Tinapatag kaging bagak pa'y bakit? Day tangamin kat. Di ka ngamin nagurnong idi.
Day talak kinapangas mo ti. Gusto mo din na bagay? Di nagsirmona, nain. Sorry ka, dain. Pakawanan na ka din bagay. Sinersermonan nak ti asawa kiti daydia kanito manang biyanang. Mawatak matkit di tangamin basol kumat. Ado tinagkuranga kiti asawa kastameten kadagiti anak ko. Inununak tinagpangpangas ngem tinang suporta iti pamilyak. Banag apagbabawyak. Isungay di nagimbagak ingkarigata kasinulnitan tinagkurangak iti pamilyak ket jakon di na kon wano jakon pinatrabaho ti asawak ket syaklatan tinangged para iti pagbiag me. Ket ita dakkelan dagiti anak me ket sa anak meten a nagpangpangas. Alakastan to'y pagayam mo andong. Awan tinasayat ngait den tinapangas wano na palangguad pagayam andong. Tiamom siguro ngumato ti kita dagiti tattao ken kano ibagam nga adu ti kwartam. Ngam di mo lamaw, apakay babainam, tar aramidam. Isa na sayat mo tata nagbalbaliw kan. Buena papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam andong. Dito'y darama tayo. Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan drama to'y pagayam Eugenia Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo amarina, sa napudpudno anagan. Kastoy ti kunana, Dear Manang Biyanang, saan na pa nagpalangguad, nga madayt surak, nang ron na idikaw ubingak. Ado dagiti nagaram kanyak, ngam gapo tawan tinagustuak kadakwada, nagbakbaketak abalasang. Aging ka nagtawanak itinasurok ak 40, 140. Ti amok ag nanayunan a singgelak, ngem jak dinamnama, nga dalat tagayam seryoso nga gayat kanyak. Rugyak ti agsalaysay. Ay da, nagpintas ka talaga, Marina. Sa anak ama uma amang ming itinagamo aropam. Dinakman mo't mulaan, Mang Henir. Katno bumakatakon nga balasang. Nagkuna. 40 laeng. Bakit ko nang kidain? Di makuna bakit katayag tawon iti sangagasot. Anya, ni Mang Henir nga talaga. Kawamay. Jak to pa'y kuna ke 65 kaun. Tawon la day ta. Tatirik na. Kaslag tawon la iti 21. Unay matdatan? Kanya ngay Marina. Kasya na mutin na. Nabayagan nga agdat-dato na ka. Kano ngay nga aklunan na. Ala ni Mang Henir. Anya nga nabayagan katdua pa lang nga Domingo nga agdat-daton ka. Nabayag daytan para kanya. Sana pagpalastawg. Sana ka na irwam nga agdaton itinapaot. Ta kadagiti amin ang nagbalin nga ex-kaw. May isa, dua, wano talo lang aldaw ko inaklunda kaon. Ha? Ay, dapat tayo babae, asyak tinangaklon tayo so tinagaram. Talaga lang Ay, sana pa nagpalastog ko na, Mike. Ang awan mo tinakatuloy kadakwada. Sika siguro ti final, Marina. I love you. And please love me too. Please, Mang Henir. Kanak ko mapaiti panawon ko nga mang tingiting itirek na. Okay. Ang please kumamot Di mo mo tiyabot iti makabulan Ay, mabayag unay, tingitingem iti agpatnag. Tapno mamwa kung tigasat ko intong bigat. Ay, siyak ni hina, hermanang. Shooter nak ti anak mo, Marina.
Nagamam mo kami iti social media. Kasta ka day. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y nanumu abalay me, sir. Di nakawagan iti sir. Hiner ko ng blatan. Kaya nagpimpinsyunak manang. Kasta gayam. Ayat ti anak yung manang. No siyak ti makagasat na, ay nanam ay tutibiyag na. Itid ko amin nakasapulan na. Ket ano sam nga armon, sir. Ay, Hiner, barang maisalat ako nada. Ay, uwin nga rod. Ay, no aklunan na. Ikasar ko adago sa Ay na, di ka kaagyaman tada pay lagaram kang nga uray 40 mon Marina. Aklunong ki din ni Sir Hinair. Ay, ante. Anya pay lati sa pulam di tangay. Pensyon na daw. Awan trabaho. Nanam ay to tibiyag mo. No iso ti makaginasat mo. Nabiit pa mat nga namamok ni Hinir. Ay, mang Hinir. Ngam, nadla ko nga naragsak nga kasarsarita da jay. Kan nasingpat ante. Kay isumay. Aklo namun Di kan agpakipot Marina. Kamaten nyo ti aldaw. Bareng makaanak kapay. Apay di mo kaya talong makayan? Ay, saan nga dya kinalakay na titubang wano pagdua-dua ante. No di kat, jak unay am-am mo ni Mang Hinir. Nag-am-am mo kami lang dya social media. Ay na, asidag lati lugar da dito Agdumala nga ili ti ayan tayo. Kan impasyar na kan ijay balay da. Saan aya? Ay, wan ante. Tainawis na kami idi nagkasangay dya kapsat na. Anya pa'y langarot ti pagdua-duaam. Kat naamuam mo apod no abalo. Aklunam ki din. Narigat ti agbaak Marina. Di naktultuladan. Ta agbabawi ak asaan anak ki asawa ide. Iso amak ki asawa ka ki din. Gundawayam ti kaada ti agaram king ka. Pensyonado pa'y ko naman. Anya pa'y lat sa pulong ngay. Hinir, ti kayat ko kat mangag ni nanang ko ti pangadang ko. Iso ti agbalin nga saksi iti panangaklon ko kanyam. Kayat mo asaway na. Ay, ayatan ka mat Hinir. Anya, hay. Kunak nga uray sana kun asumango kada kayo. Ngam agpilit matoy anak ko, Hiner. Ay, na, ay, agyaman manang. It's the nanang. Apay asyak ti arako po may Hiner. Ni Marina Abaro. Siyempre. Sikapay nga umuna nanang. Tarespeto ka na kayo. Ay na. Ay, thank you so much, Marina. I love you very much. I love you too. Mala, agkasartan. Awan ka di pay, lab. Si kamat Hinir. Makabulan pa lang nga nagdag nata. Damagamono masikuga. Siyempre, Ada nga ron napasama kan itinagbagitan ta. Siyempre, damagag. Nung nakabukal ta na dagaws. Awan pay. Apay nga tangay. Diyak amo Ngam, nalabit. Gapo siguro iti edad ko. Marigatanak sa matan nga agsiko. Ay, santa mapukawan itinamnama, Marina. Dumtang tulad ta. Ay, sabay ko Tapno adamat anak ta. Ay, uwin. Santa mapukawan itinamnama. Mga nuinto next month kat masikugan. Kumusta dagiti agasawa Hinir kan Marina kabagays? Mayat mat ka ba, guys? Awan ba't ti makita ka problema? Apay, awan plano da alumasin iti pagnaadan. Makipagnaada ka din iti agnanayon iti balayaw kabagays. Diyak ang munuan niya ti plano da ka ba, guys? Mabainak mo't ngagdamag. Taamangan no pagarupin da papapanawak ida ka ba, guys? Sa bagay, adamo pagsayaatan na. No saan dan apumanaw iti balayaw. Apay kunam kabagays. Apay ka ba, guys? Una, te mairanod ka iti pensyon ti manugang mo. No anya ti sida mait. Sigurado anaimas akanayon ti kang kaninyo anya kabagays. Ha?
Ay, kwa. Saan aya ka ba, guys? Kwa. Ay, jak am mo ti sawag iti dayta ka ba, guys? Jak am mo ti isungbat ka. Nanang, mangantayon, nakaluto akon. Madamag kumanlaeng Marina, anak ko. Apay akanayon at tinapatigatangan ni Hinir Amasida. Paborito na kaday. Ay, kwa. Jak amuan, nanang. Gumatang kamot iti maisabaw, anak ko. Manipod nagden na kayo, tinapalat tan tigat-gatangan na Amasida. Ganapay asaan asikati gumatang. Ay, awan mo't maigamak nga pensyon na. Anya, di na ito ti pensyon na kan ka? Saan, nanang? Nay, apay ngay. Ay pasensya ka na nako, no makibibiya nga. Ang mas daawaklaan, taday di amam, amin asapul na, itan na amin kanyak. Katsyak ti makaam mo amang i-budget iti matgatan na. Ay, sabali siguro ni tatang ay iti asawak, nanang. Agdumada siguro iti prinsipyo. Ay, Marina. Pudno nga agasawa kamin. Nga maging gatadta katyak pa amo naman o ti pensyon na. Mabain akmat nga agdamag. Ay, ipadoktor ka no maditirek namin, Nir. Ay, saanan. Gastos lang na ita. Ay, kan gagangay lang oyag na ito. Aging bagak tumoy lang. Sigurado ka? Wag. Ay, wang gayam. Adasa nga ilek no madamdama. Sa anak namin ang makarwarta, kasindarak ko kumaitangal daw. Di namat maitantanti magisindarak kanyak. Iso nga imbagak, ngumay dito'y balay. Ha? Asino aya? Ay, nay, iso siguro daytan. Ay, pakilukat mo tiri daw, please. Ay, sige nga ron. Mabiit lang. Anya kayo matan? Kanayon ama dilay ti kwarta nga itadyo. Pasensya ka, anak ko. Madingamin ti rik na ako. Itadyo nga rodan ti kwarta. Tagbayad ak manen iti tuition fee. Antoy. O sige, pumanawak matlada. Ay, mabit lang, anak ko. Amok pa ni Nanam Amarina. Ti asawa ka. Hello, Nana. Sige, mapanakon. Ha? Papa, intun sumaruno. Isap-sapa yung nga itad ti allowance ko, ha? Sige. Ay, Hiner, anya ti kayat nga sawon datoy? Anak mo day nga balasang? wan, Marina. Unak man lumay sa lang ta anak mo ijay natayan nga asawam. Jaday abroad. Ay, baka warandak no yung limod ko ti maipapan iti dayta. Anak ko iti ruwar ni Julina. Ngam adan sa bali a pamilya ti inana. Ngam di kagdanag. Jakon sublyan ti inana. Anya? Ay, sorry ano nagilimod hak. Sigurado ngamin nga maupay ka kanyak no ipudnok tinapalabas ko, Marina. Iso please, pakawanan na kumak. Naimbang nga orasyon, Ana. Dito'y ka diti balay ti amak. Ni Papa Hiner. Ha? Amam? Ay, kwa. Ada ka din ni Papa. Dito'y nga mintin yung sketch na papanak. Saan ka no makarwata masakit? Pudno ka di? Kwa. Wan, nasakit nga minti sa kana, ta simruti rayuma na. Sumrak ka. Ay, agyamanak, Nana. Anak mo iti sa balimanan nga babae day Jainir. Ewan, Marina. Apay nga nagilimot ka kanyak. Ay, ang mga nodan to pa'y sumangpat nga anak mo iti ruwar. Manuda, jag pa'y sukuma. Ay, talo dalaeng. Anya, unay matan. Apay nga mo yung bagbaga kanyak deta iti. Kwa, sorry Amok nga bin maupay ka kanyak no ibagak dagpaiso. Adan bukod a pamilya dagiti nada. Kinapudno na. Iso na ti papapanan ti pensyon ko. Awan ti mabat-bate kanyak. Tanudyak mo't ito ti pagrebeng kadagiti anak ko. Maidarumak.
Isungawan ti maramida. Unay matan. Pasensya ka na. Mawan ti mait-ited ko akwartakan ka. Kat ulitag tagkid daw iti pamakawan kan ka. Marina. Agilibre ka mama, Marina kaanakan. Nagpensyon san ti asawam. Nay, di ka agsinaay Agilibre ka kunak. Di ka agim imo tamaditi kasta. Ken apay, no saan agapu kanyak, nakaasawa ka nga ron iti pensyona daw. Naimbag ta dinurugan ka edi amaki asawa kin ni Hiner. Tano saan, baak ka pay laku mga aging gaita. Sigin agilibre kan. Uray tinapay laeng, ken 150 allowed. Anyat kwartak ngay ante. Ne, apay, di na itatipensyon na kang kaya. Kano agasawa kayon? Rumbeng lang nga irimit na tipensyon na king kaa. Awan erimit na kanyak ante. Ngamin, adu ti suportaran ng anak na itirwar. Anya? Anak na itirwan? Apay, ado ti chicks na. Talo dagiti anak na itirwar ante. Nagitilangan anak na ti suportaran na kanyada. Anya? Ay, naglokon? Nay, Marina awan nang durdurog kang kaamaki asawa kinihinir Adda na kamaw. Bakit kan? Iso nga amo mo tinasaya at kan saan, wal? Ha? Saan kamutan nga ubay tapno padurugan? Basta awan pagpabasulam, Tawan ng duruking ka. Pangedeng mo ray ta. Sapay kumatawan pagpabasulam ka na ka. Nagbalin a defensive ni ikit ko, gapoy tinamuan na may papan iti asawa. Nasair met tiriknak, gapoy timpudno ti asawa kanyak. Ngam gapoy tinapas na kapanagkid daw ni Hiner, iti pamakawan, pinakawan ko kat inaklon ko, tinapalabas na. Apaman na nakalpas iti kulehyo dagiti talungan anak na itirwar, na daan-dan iti trabaho. Insardang damatan ti dimawat iti kwarta iti amada, kat pasaray iso dapayan ti mangmangtad iti kwarta kan kuana. Alakastan, to'y pagayam mo, Marina. Saludo akman kan kapagayam, Marina. Gaputaman nakaawat ka nga asawa. No sa bali ka laeng, nalabit, pinanawa mo ti asawam. Gapo iti panagulpud na kan ka. Iso akablawan ka. Kat sapay lakuma, tadi na kay tubaybayan, dagiti anak ti asawam. Aging ga lumakay, ken bumakit kayo. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Marina. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang Musical Scoring Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam Eugenia Almoite. Agiyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyanang! Isurat ngayon tayo drama kanibasa ita, kat manipod kanipagayam tayo atonyo, sana pudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, may saa ka construction worker. Nakasawa ak itinalapsat a babae, nalaing kami na mga sikaso iti bagina ti asawak. Iso nga always beautiful nga uray adday ti uneg ti balay may. Ay ayatek unay ti asawak, iso atunggal agsweldoak, irimit ko adagos ken kuana. Rugyak ti agsalaysay. Nagsweldo kan to niyo. Kay why? Apay, yabakay. Ni, damagan na pailaang. Katagrimit kan Nabigat tumatin, Papudutak kumapay mo itiwalit, kutiswil daw. Adula amin day ta. Yag mo kay dahin tarumwara kon. Inak makichinda. Malaman makichinda ka. Ito nagsapan, At dapay magatang ita. Ije groceria ti papanak tanay. Awan mantika tayon. Ulit ka na. Ni, Nay, atanay kumplito natan. Awan surok na wang kurang na. nala, tarumwara mateng.
Awan pa'y laang di asawam, tunyaw. Ay, awan pa'y mo nanang. Rabi ay, mabisi na ko. Ay namangan tayo kitdain. Manglukatan iti sardinas. Agulser tayo, nuur-urayan tayo, tigatangan na amasida. Di na mimbaga, marabyang kayam. Unay ka... Nay, Aday tamo gaya mag... Aryan, abay ta nagbayag kami. Mabising kami. Ne, apay, intugot ko ay ti kaldero. Nangan kay kuman na. Ururayang mingaro tigata nga masidaan. Ay na, awan nagatang ko, ta nagsaradan, pati grocery nakasaran. Iso adin magasaklatan iti mantika di tay store. Anya? Sige tagpalusak pay. Tunya, karibriban manan jay buok na. Kan nagpakulay manan, kan naka-cutics manan dagiti kukuna. Mga raw. Ay, nadisgrasya man ay. Tayin remake ko aswildo ka. No kunak tumangamin kan ka, adi mo irimit amin aswildom iti asawam. Di naktumangamin patpatsyan. Ay, aggulo mo no di agrimate. Apain na, may. Awan masapsapol dito'y kusina, Aryang. Rumor ka dita, mapan ka makichinda. Into nagsweldo ni Tonyo ananang. Anya, kano ka susweldo na la iti kalman? Di ka pa'y nakagatang iti kasapulan dito'y balay. Di matang iti mantika di kalman apay di yun nakita. Kan nagparibanak ko kan manicure kas kada pedicure. Bibiyang niyo kuma. At least saan nga utang. Ayos lang tagpapintas, basta saan nga utang. Pimentas ka nga paisa, ngam awan mat si daw. Agdagpal kayo pala iti asin na. Agtipid tayo ka di, tanarigat tagbarbarayo boy. Tunya, manipod ita, siya kaun ti pangirimitam iti sweldaw. Saan ama iparbang ter aramiden ti asawam? Napatpatag ti panagpariban na ngam ti kanin na. Nanang. Ung tamot ngamin adi asawam? Pampanuynoyam tumangamain. Awan kasano ama kaurnong kayaw no kasta ti aramid na. Banyo ta kasaritak to ni Riyang. Kastaman ti imbagamidain, ngam di mon sa mga minungungtan. Kaano ti sweldaw? Kainto nagtapos Siya kon ti pangtedam iti swildom tunya. Siya ti makichinda. Tapno agsida kamot iti nasustansya. San apuro dilata ti sidsidaw. Lumasin talangan iti pagnadanton nyo. Diyak kaya ti makikabala iti man nakibiyang akatugangan. Damot punto ni nanang. Katitikas din yung bagana bakit? Unang pa'y ngamin agatangan. Nagiti masapsapol dito yung balay Sakpay ti pagpapintas mau. Kat, ninanang ti pangtedam iti sweldom. Kapilitan ano di kagbalew. Mala, pumanawa nga rod dito yan. Agawid ako ni Jebalay May. Da kayon tagasawa iti inam. Ta iso ti patpatsyam. Saan ka diya kastamo ti pagbagam? Panunutam ngamin at yar aramidem may. Makan ngamin ti una magatangan. Saan aribriban? Kolor ti buok. Makamo kayo. Pasensya ka na, bakit? Nung makita ang agbalbaliw ka, sika, ti pang tedaktumanan iti sweldaw. Nagriga ngamin asapulan ti kwarta, bakit? Nagrigat ti agtrabaho akas construction worker. Pagrigrigatak ti sweldaw. Di ka masaksakitan pagsayaatan tamula tayo pagbagag. Amo asayo. Ay, nay, papanam nga riyan! Awang bibiyang mo. Ay, awanay. Nagpasogno din ti asawa. Rabi na lang. Imawampay lang niya riyan. Bye-bye no saan nga agaway. Ah? Di mo ngamin ipadlaw apag tatak ko nam launay di asawam. Ta dumakkel ti ulo na, tumangsay. Anya? Ispoil dem ngamin di asawam. Iso ajay lakay kayat na ti mapatpatulaw. No saan nga agaway, bye-bye Mga ano pay sunat imbaga na nga agawid iji lugar da. Ay katbay ano agaway. Ti oray saan nga agsubsublay kat ayos lang. Surutek at asawa. Na, bye-bye nga isaw ti agsubli ditaw. Di mo surut-surutan, tagram ko nakmag. Ay ayata arab niya riyan. Matayak no maisi na ti asawa kanya.
Ay natunyaw, namin anumata na pimanaw. Tunggal aga pa kayo iday, pumanaw. Ngam saan kamat anat natay? Agsublin tumit lang day jay. Ha? Ay na, agyaman naktasimang pagkanaryang. Apay naggapam ngay. Ije balay may, ngam nagapa kami kaniinang ko. Ha? Wanya, nagswildo kan? Una, kasuswildo launay. Itid mo nga rod kanya ko, untay nak makichinda. Malamay, itong bigatay. Pumanawak mo lang nga rod, no di mo irimit ti sweldom kanya. Ay, nay. Ito yun na. Awan surok ko naman kurang na. Nasayat nga rod. Sige, tay nak makichindan. Angam na marabyanak nga agaway tunyaw, Apay nga intad mo man ti swildom kini Aryang. Mapangkano mo makitsinda? Kasangsangpet na pala, ngam intad mo man ti swildom. Ay na, awan man nga ruden Mapan namanen ipapintas, di intad mo akwarta kan kwa na anak kau. Sana balahin? Tamauman to mo ilang agparparibanday jay. Madadal ti buok na no kanayon na maunat. Ayan ti pinaling kay Aryang. Awan pagpalengkek. Ta pinabaliwam manen ta kulor ti buok ken kokom. Ken pinaatidog mo manen ta kurimat-mat mo. Lumasin kayo ng aminan iti paglutuan. Ha? Reklamo kay la reklamo. Awang mo may tultulong yun dito balay. Doon niya kayo mo ditoy. May laklakam kayo iti kankanan ming agasawa. Na. Makiasawa kayo mananatap na damang pakan kada kayo. Udno gayam ti mangmangag ko iti. Anarigat akabalay ti katugangan. Takalbaryo ti katugangan. Ay. Tanangam ti panagsasaw Maryang. Saan nga amin akatugangan ketkas iti pampanunutam? Ay na, ginsasanta kay mo ta katugangan. Pudno mo taman nakibiyang ka. Pakibiyangam amin na makitam kanyak. Umapal ka ngamin ka. Tanakapimpintasak. Napimpintasak ngam da kayo. Sa anak kami nagurang. Nita, podno anapintas ti akin ruar apasit tabagay. Ngam rinuker met ti ugalay. Gat anyat kayat yaw agisparing tayaw. Ay no! Pumanaw akon tunyaw. Di akon maanusan ti ugali ti asawam. Kahit, mapanan nyo nga rog ngayon na pumanaw kayo, nanang. Makamuditan uray ang katang-katang ako na. Amok tumula na patpatag di asawam ngam siyak ngayon Nagsakit ti pa nagsasaw na kanya. Awan respeto na. Malala, paspasensyahan nyo ka diti asawa. Adaw, napasensya timpay ko kenkwana. Ngam awan metlatta ti panagbaliw na. Takasanaw, di mo ngamin ungtan, di mo bagbagaan, ken spoil dem launay nga main. Kwa. Agpili ka tunyaw. Jay swapang nga asawa, muwan no siyak nga inam. Siyak nga inam, anang isikog ken kay ti 7 a bulan. Laglagi pa, masaan akumpleto ti bulan mo ngayon pas nga ikaw. Iso nga adaw arigat ko ken ka tunyaw. Siyak nga inam, nagpagpagatas ken ka. Asinaw, tinapatpatig ken ka. Siyak nga inam, wano jay saan mo nga ingkasar a babaay. Kwa, siyempre ako da kayaw. No kasta nga raw, ipakitam napatpatigak ngam isaw tunyaw. Ikam iti pagnakman di asawam, magbagaam, tabastusin naklaunay. Sige, baybenyo ta, bagbagak ta. Basta di kay pumampanaw. Tawan sa bali a pagkamagan yaw. Sisya mo ti anak yaw. Nagsweldo kanton yaw. Bumbakay. Kasi di mo pala irimit kanyak. Siyak ti pangirimitam iti swildom, tunyaw. Ta siyak ti mapan makichinda. Kuuna nanang, nay. Data nay, ito. Agyaman nak, ket namnamaam ti gatangak anaimas asidaan anak kaw. Gatangak amin akasapulan dito'y balay. Ken gumatangak pa'y iti brief mo. Tadudwalaeng di makitkitak kapag sinsinublatem a brief mo. Ngay salsalapay mo. Ha? Angam sa paag tulaangan inton bigat ti mapan makichinda. Sige, inda ko na. Apay nga intad mo kanina ng tisweldom. Una ta di mo among igaman ti kwarta. Pagpapintas mo ti pagregregata ka kwarta.
Di tayo tupay makasida iti naimasan ka po iti aramidan. Kas tagayam ah. Ay, papanam ngay! Awan pakibiyangam kanya. Ha? Nay, antay pungan ka ngay aryang. Oh, mo dito yan. Impang ko ni Jayan ni Nanang. Anya? Aday kama na. Na, Ijayan ti pagiddaam. Total, iso ti pangirimrim itam iti sweldom. Anya? Di ijay ti pagiddaam. ay sus. Una yan. Kay Jay, Hindi, nakiduro na. pumanaw ka dito silid. Ah. Ijay silid ni Nanang mo ti pagturugam. Madurmanakan kan. Tunya, awan madlaw mo kineriang. Kanayon mo't lata ti panagpapintas na. Kanayon latamat nga agsukat ti kulor ti buhok na. Kandagi ti kukuna. Kanayon pa'y ti panagpapasyal na. Ah, Di mo mo't ikikanan iti kwarta na. Ang apay ngay nga adalat ta pagpapintas na. ayun anya. Kanayon amarabyan nga agaway. Inal daw arumwar. Papapanan na aya. Diyan mo tatunggal damaga ka balasobas mo asumong bat. Awang ka no pakibiyanga kang kuana. Anya. Di na tupay kaya nga kaita kamay. Ay, bastos at alaga day di ababaay. Awan respeto na kanyak akatugangan na. Anya ti aramiden tayo taaryang. Pasok katakman ti kulor ti buhok ko. Naumakon iti naudi nga ing kulor mo. Sure, day talangayam. Basta ti karim inton agtapos day ti abulanan. Wen, danag mun aya. Nilakay ko ti makaamukang ka. Sa bagay, amok matkit di anasingpet di asawam. Ay, wen Ay, agpa-facial akman kayam. Di mang papudaw a facial Sure, medyo nangina, ngam at least effective girl. Sige, kayat ko dayta. Di agpapudaw kan agpaubing iti rupa. Tunyaw, kasarjay kasinsin mo inton bigat. Basa pa tayo amapan, tasyak ti may sa aninang. Kawana tausaran tayo dyan tricycle. Katuan tawan mo't sa bali pagluganak. Ni Aryang ngay, umay kadimay. Mapan kayo, dakda kayo. Jak pagan ano ti sumurot kada kayo. Makitam ti kasta pa nagsasauday tang asawam. Bay anyaw. Iwi kaskaso ni Aryang. Adawag yun na. Le, ni Marisime ay, hello Maray! Hello, kumaray. Sa dino ti ayang mau. Adda kami dito'y kasaran. Dito'y kabangibang abarangay, Maray. Apay kaday. Kaduam nito niyaw. Wan, Maray. Ay nagawid kayo. Tanda milagro nga raramidan ti manugang mo dito balayaw. Milagro nga. Ay basta gawid kayo. Tapno maaktuyo tararamidan na. Bye. Ay sus, inadabnan. Ay tunyo, agawitan. Kalkalpas pa'y lakas. Ragawit tayo. Mangantay pa'y mga Basta agawitan. Tain takitaan di asawam. Pag nauntan, aging gadita balay. Tapno saan amadlaw ni Aryang nga datan. Ha? Kasta nga men, ti in-text di kumaray. Sige. Kita tunyaw. Adda buldog araber shoes dito'y ayang tiri daw. Sapatos mo tilalaki dahi tao eh. Wan, iso nga adda lakit di kadwan ni Aryang alalaki di taon na. Ay. Dagiti awan ang bayan ha. Ni. Nakalak mo tiri daw. Kug taramaun, ta mga numakapanaw ti lalakay, ang mga numag na ijeri daw ti kusina. Ala. Awan ang kayo tibain. Nakalas ti churyaw. Dito iba-ibalay mismo ti pag-aramidan nyo iti kasta. Ay, di ka kayon. Ay, nagsupli ka di tayo. Tunyo, pakawanan ako ma. Nasulisog ak lang iti day dyan lalaki. Umusong tapagay. Tapumano ka ti balayan. Di mo uray. Nga dadaki sa marami ko kung ka. Pakawanan ako matunyo. Pumanaw kang kunanay. Naimbag nga orasyon na. Adda nito nyo. Ay adda balasang ka. Sumra ka Agyaman nana. Damag ko nga min ang nagtalawon ni Aryang dito balayo. Pudno aya. Ay, wan balasang ka.
Nagsinadan iti anak ko. Kasta ka di. Apay, anyat ibagam iti anak ko. Ipakita ko matoy listaan kan kwa nana. Ha? Listaan tay! Nay, anya listahan day tangay. Listaan ti utang ni Aryang Tunyo. Kat sika ti inlista na dito Sika kanu ngamin ti agbayad. Anya? Pasig areban ken facial dagito Ken kulor iti buok. Ken ado pa'y ti nakalista dita. Ayawan na mo dita. Apay nga esak ti siniram. Isuata dyan mo amo da kita. Ngam si kamat timbaga ng agbayad. Ahaw, basta awan na mo dita. Yung kasingiran, sana siya duray. At dan samot amin ang kini Aryang tinaalas nga ugalay, anak ko. Agasam da ita nga inararamid na. Huwag nga raw. Napukawan, ti pa nagayak ko, iti day kaya babae. Napukaw an namin pinsan ti panagayat ko iti asawak manang biyanang. Akas lakadurman ko pa'y kitden, gapo iti naramid na. Taol ti munagan na, danda ni Jack payan kayat adenggan. Iti sana nagbayag, nakasirpatak iti sabali adayag, kat nagkasar kami, kat ita adan talo nga anak may, kat makuna kamay saak kadagiti kagasatan alalaki dito'y rabaw ti daga, ngamen, nasingpet tinagbalin nga asawa. Sungani ti ugali na iti mo na anak karelasyon ko. Alakastan ti pagayam mo, Tonyo. Alah, kablaawan ka pagayam, Tonyo. Takamaw dyanan na, nakasarak kamitlaangan iti talaga, aparakan ka. Kat sapay lakuma, tamataginayon ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Tonyo. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos pareti script kan drama tuy pagayam yo Jenna Almoite. Agiyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amin. Manang Biyanang! Ti surat ngayon tayo drama, kat manipod ka ni pagayam tayo ari ko, sana pudpunno anagan. Kastoy ti kunana, dear Manang Biyanang, kadaanan nga istorya to ipadramak kan ka. Dangamen, saan pa nga uso ti cellphone ide. No itakat textmate wano chatmate ti awag kadagitagin inaram iti cellphone. Sa balimat kada kami ide, tapen pal ti uso payla ide. Adda kami nagbali na penpal ko ide kat dayta ti istorya aken ka. Rugyak nga road ti agsalaysay. Naimbag nga oras yu, tata. Hanyat gatangan niyaw. Ay, kasta ko maming nagis-istor. Naisem damang pasangbay kadagiti customer da. Nung amin agmismisuot kang aglakaw, awan gumatang, tata. Hanyat gatangan niyaw. Ay, gumatangak man iti asin kan mantika, balasang kaw. Mabit lang, tata. Adtuyan, tigagatangan niyaw. At timutibayad kaw. Imadukila ko mabalasang kaw. Adamot natnatang karnay kan ikan dito isangot isturmaon. Wen, tata. Manang Ado mo nga ning dagsapsapul iti masidan mo ba? Biyanang! Nagkagat kalakit na balasang ngayon. Naggasa ti makaasawa kan balasang kaw. Ay, madamag kumanlaang. Ada ka din nubiyaw. Awampay, tata. Ay, apay ngay. Ay, nagkapoy ka nagita babaron. Angam, amom sinday. Kaya't ka man ngagbalin amanugang kaw. Anya? Kaya't mo ni Rico nga anak kaw. Ala ni tata. Tila damdamagon na. Kayawang kastag sigurado balasang kaw. No bilang laing. Ang dami lang atanam naman di anak kaw no agdaton kang ka. Ala?
Di uray ibagak awan no di na mo kayat awan serbina ah. Kaya't nakadayjay. Mhm. Mabayin lang nga agaram. Sige, sige. Tadurugak man dyan nakaw. Urayim wain. Ta sarungkaran na kantaw. Armam ni Sinday Rikaw. Tila'y bagbagayo mo, tatang. Apay, di mo kaya't ni Sinday. Nagpintas, kinaggagait. Makatulong iti trabaho na jay. Awan ri, nagkangkwana, tatang. Pili-pili ka pa lang lumakay ka na baraw. 40 maon. Magasawa kan. Tapno di ka maitulad ka nagiti talo akakabsat ko abaak. Di na mula kaya ni Sinday. Kaya't naka, dinamag ko nga raw. Anya? Naglawat ti isem na, idiimbagak akursunadam. Iso adakkel tinamnamam anak kaw. Armamla iti maminsan dayjay aklunan na kaan. Ay na, akano dan nubiyak, tatang? Ha? Aya? Daya? Sino ngay? Ni Jana, Ni Jana? Sino a Jana dayta? Bagted dayjay nga anak mau aryang. Apay manen aya. Ay, wen ata di nakakayatan ni Sinday ka naggagat abalasang. Adda nga rudmet nubyanan. Adda ka no pinpal na. Pinpal nga. Di na pa'y nakit-kita iti personal dahil pinpal na. Katagkita danto ah. Di ka di na amaw ti ayatin nan. Di na makita ti mismo akaruba na. Ay katbay no isong arud ti kayat na lakay. Anyang arud ngay. Nakita na mutin ti ladawan da di ababay. Ay, saan nga umdas dahi taladaladawan? Ni Sinday, termin na. Tapno mga sawan. Ay namatay tantaon ngam di tapay nakita ti agbalay nga puko ta. May surum nga rod ti puso na aya. Di mo pilitan no di na kayat. Tanarigat ti mapampabasaw no bilang laang. Pahina, adda man surat ni Jana. Adda pa in surat na iti paglukatan ti subray. Ay, basa man. Ismail, before you open. Unahanan niyo. Ay, lukat ka. Dahil mahal. Kumusta kan? Sapay ko mata na salon at kakanayon. Kailiw kun ti surat mo. Sapay ko mata subalitam adagos ti surat ko, Rico. Kayat kan amakita iti personal. Ngam ti kayat ko, no agkita ta, agkasarta adagosan. Ay na. Anya? Makaparagsa mo, dagitong insura ni Jan Anubiak. Ay, ituloy ko, basahin. Ngam no kayat mo, sikan mismo ti umay dito lugar may. Kat ikuyog mo dagiti dadakkel mo, tadumanon kayo. Nagmaya niyo. Dumanong kami ka na. Unay kat namin tanagin na dayo tari ko mahal. Ngam sana balay, tano agasawa tanton, kanayon tanton ngagkadwa. Ala, jakon atiddugan ti surat ko. Agsubalit ka adagos ha. To'y agay aya. Jana. Subalita man adagaws. Ibagak ta dumanong kamay. May nakanto kano arman dyan anak kaw, Sinday. Ala, kababain mo day tangay bagbagayo tata. Saman! Kaya't nakadyan anak kaw. Mabayin lang nga agaram kay. Ni tata mo, da kayon samuel at mangibagbagay ti dayta. Ay saan? Pudno ti bagbagak balasang kaw. Managbabain ngamin ni Rikaw. Di na mo ti agaram. Angam siya kung ti mangibagbaga. Agayat dyan ako keng ka. Mamati aklaeng ano ison amis mo tinangibagay ti kasta kanyak tata. Wen, ibaganan tao. Iso ano ang dagaram ken ka, di mo aklunin awan. Urayam di anak kaw, tada kayo ti agbagay, balasang kaw. Tatang, dumanon tayo ka nun. Anya, asinaw ti danunan tayaw. Kaya ni Jana Mapantay ka na jilaon yan.
Natulag ko, ninsan Robert nga kilak tilugan na. Tapno da pagluganan tay adumanaw. Ay kalukwan dayta. Di mo pa nakit-kita iti personal dano na maun. Inayat ko tinubiyak, tata. Nga uray surat lang, tinagamam mo may. Kan komunikasyon may. Ay, jay saan mo nakit-kita iti personal ti asawa maun. Aha. Anda di ta ni Cindy nga gururay kan ka. Isaw ti danunan tayaw. Ni Janet, ikasar ka. Anya! Kakasano nga rodan ni Sinday. Sa pa'y bagbagak nga armam tao. Apay mat ngamin akas tatim bagbagam kin ni Cindy ay alakay. Nawandakas na. Isaw ti danunan tayo, tas asidag. At ayaw ti lugar day ta pinpalmaw. Gastos latiplitay. Kan makabandog ti agbiyahe. Maulawak pa'y nga agbiyahe iti adayaw. Hindi kay makomay, akay siya lata mapanay. Anya! Basta ni Janet, ti ay tagtatang. Kinadasarita may. Iso nga danunan tayo nga roday. Sigay, sumurot kami kin ni tatang mo anak ka. Lakay, kuyugan ta ti anak ta. Anya! Ay na, pakaidayawak ti makaamamu kada kayo kakabsat. Kastabat, kabsat. Ay, kastamay, kabsat. Ay na, nabannog kayo ang nagbiyahe. Isu nga ginana kayo pa'y ta umuliak itinyog. Ta uminom kayo iti presko at tubog na. Kan mangan kayo iti linutok asuman. Aguray ka, kabsat. Umuli ka itinyog kunam. Kabaalampay ay ati umulay, kabsat. Ay kawan day talaang aya. Nairwama kon, kabsat. Imbakbakat ko ti umululi itinyog. Takanyugan dito ayam may. Nana, anyang oras, asumang po ni Jana ngay. Ay, paawid siguro day jayan. Napanlagim matang iti masida. Tapag sidaan da kayo man iti presko nga ikan. Nay, adanta na ka. Isuntidim sa hagi iti tricycle. Rikaw, masikog mo tidim saan. Masikog ti danunan tayaw. Diyan ka mo, tatang. Lukmag na siguro, Ang mga nobil-bil na. Kasta, masikog ka dyan, Uwan, Rico. Pakawanin na ko, ma. No, jak imbaga tagpaisukin ka. Adakan ka, maupay kan kanya, Rico. No, di na kun kayat. Awan maaramilak. Nasakit man, masapol nga awata. No, pagtalikodan na ka. Sino nga, ti amati sikog, Mau? Bunga ti panakaramas ko dahito, Rico. Anya? Enrico, saan ko nagayatan ti panagsikog ko? Kat pakawanan na ka, no italaang ngayon pudnok ti amin. Napanunod ko nga men, nasaysaya at no iti personal ti pangibagak iti amin kan ka. Diyan. Ay ayaten na ka di pa, Rico. Wah, tangay ko naman, di mo nagayatan ti panagsikog mo. Sige, mawata dahi ta. Awan tinagbaliw kanya. Ikalay sa kalata, nga ori masikog ka. Agyaman na, Rico. Sinaamon day jay adyana. Sumapol ka iti sa balay. Ni Jana nga rod ti ay ayata, may. Nga oray masikugan. Di ka lang mabain iti kasta nga aramidan. Magikasar ka masikaw. Di naman nagayatan ti panagsikog na kay. Ay ulbod day dya babae. Kuno ti inanaan mismo ti nangibaga kanyak. Intarayan ka na tinubyo na. Ay sinaamon. Ado pa iti nasaysaya ta babae di ta ngam isaw. Uri nga pa'y napalabas ni Jana ako. Ay ayata tatang. Aniya. Ay, hanyat impakanday dya babae kan ka. Tapay adi mo masinaan. Basta ay ayata nga raw. Yawig kuntom dito'y balay ni Jana. Ikasar ka. Ay, makamu ka. Basta wan ti mapasamak akalay sa. Ay, jak itulaw. Okay lang, oray saan tapay nga kasar, Rico. Basta din natan. Sigurado ka.
Jana, Wan, makaawat akmat kat. pasensya ka na. Patyak, maawatan na kanto ti amak. Pagkasarindatan tumila. Ay, pasensya ka talaga na, Jana. Mababay na kakanya, maun. Ay na, ayos lang ang kanya kunakmat. Ha? Awan problema iti dayta. Nanang, aw-awirin nyo man pa'y ni Bebe, tada papanak. Anya, papanam kat na'y maluman. Inakla gumatang iti diaper ni Bebe, nanang. Sige nga raw, nga mabit ka lang Nanang. Rabiin, ngamawampay la di asawa, nanang. Ay, wan nga raw, makapadanag mo't na di ataaw. Sapsapulon ti anak na, sumanangit ni Bebe. Rumaraman tayo na sa pulay. Pangsapulam kan kwa na ngay. Makamuti ka na. Napanan man ang anak mo, bakit? Napan naman ng sinapul di asawa na Inal daw latan na kastater aramidin na. Di na pala baybay, pimanawan. Madanagan nga raw. Amangan ka na no adadakas ana pasama kan kwa na. Amangan ka no nakitaray iti sa bali alalaki na. Anya! Ibagaman, di na sapsapulan. Di na pala kasinaan. Kahit kasanon nga iti anak na no saanan nga agsublay. Kakaasimot ti anak na Ay so, saan mo ta nagawawid dito ita anak ko barok? Apay na pananaya. Diyan mo amo na lang. Kung ama pang gumatang iti diaper ni Bibi, di mo nagsubsublay. Ay nagloko day jayan. Napnapanan na nga rodan ngay. At da ka di amuyo sa bali, apapanan na ha. Ay naadya ka mo taman manu mga gawid day jay dito balay. Sa labing mayag dito idinagsikog. Itatana ka anakan, marmara po ka manan. Ha? Oh, adtuyan ti pinatimplam akaper ikaw. Agyaman sinday. Nakalidliday ka manan ang nakatugaw dito sa angot istor ka. May bayan na alata dito yan. Nagiti customer mo, ta si Kaswam. Apay, di pa'y simang pwede asawam. Sampay nga raw. Diyan mo amuno sa di na pang sapulak ng kuwana. Madanagan, nagtadya mo makontak ti silpon na. Ay, ang mga nadadaka sa napasama. Anan? Eh na, sapay la kumaatawan. Nala, di ka mapukawan itinamnama. Bareng sumangputan iti mabiit. Ay wan, adala ko kapandisal, kaya mau. Ay, uma. Isag mamanungay. Sagtitres ko mangam oray librik kang kan. Ha? Ikang ka ititalaw, tapno ay tapno mabsog ka. Ha? Diana? Siyak nga raw, Drikaw. Ang yaman na ka, tanagawig ka. Kano nabayag ngay naruuray ko ti panagsublay. Naggapo kay di lugar yaw. Ang amawang kamay jay. Apay nagagapo ngay. Naggapuak iti lugar ti asawa. Asawa? Sorry, Rico. Ngamadan sa bali nga asawa. Kat iso ngay mayak. Taumay kun alaan ti anak ko. Anya? Una yan. Manyang itari ikaw. Nasaktan ka lang. Daitan ti bagbagak kang kaiday. Nagayat ka iti tao, adi mo amo ti pudno nga ugalay kan kinatao na. Nga raw. Ngumanyangay ka, nagayata mo ilang tatang. Numabinsan, abuang pa'y nga umuna ti kinatao, ti pakarik na am iti ayat. Tapnaw, di kanto agbanag ang nakakaasay. Kita man, nasakitan ka. No nisindi ko mga minti inarem mo iti, di nagkasarkay ko man. Kat nalabay. Daw pat, wano limang anak yo kumaita. Kuha tatang. Agam saan pa anala daw ti amay na nakaw. Balasang pa'y manisinday. Awang pa'y nubyo na. Iso mabalin mo pa'y ngarmain. Sinday.
Mabalinti, sumarungkar. Ay, ka mabalin apay katasaanan ngay. Mala, sumurag ka. Ay, na. Umay ka, tagtugaw ka. Agyaman na ka, Sinday. Ay, mabalinti ko makisiningag kang ka. Makisiningad laan. San ka ngagdataw? Unay niyo. Ay, nanad da plano ngagdaton kanya kidirit sumaon. Ha? Hanga day tag singad-singad ti bagbagam. Di ka madanagan taklunan ka dagos. Ha? Mapmapanan ti tawon Rico, di ka nagpalpalikaw pay. Kamatan takit din ti panawan. Ay, kasta. Ay, Sinday, I love yung arudan. I love you to Rico. Nagkasar kami nga rodadagos kan ni Cindy kat naadaan kami iti duwa nga anak, babae kan lalaki. Nakaragrag sakak, takas kan ni Cindy tinaasawak. Naasikaso, nadungaw, nasingpet, nagagat kan kang runaan ti amin, managayat. Alakastan, ti pagayam mo, Rico. Kablaawan ka paghayam ko. Tauray nasakitan kay ti kalabas, naglaplapusanan mo't aragsak, tinaysukat, ta nakasarak ka iti kapkap na kam akasimpungalam iti biyag. At dalagayam iti asidag, di mo amo, mismo lagayam akarubam, tagbalin akatakunaynay mo. Buwan na papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Rico. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo, amin. Manang Biyana! Hello, papagayam, naimbag nga orasyo amin. Ti surat ngayon tayo basa itak at manipod ka ni pagayam tayo atanya. Sana pudpudno anagan. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, adadwa abaak nga ikit ko. Kat iti balay mekan nila kay ko ti pagnanaadanda. Pasaray aga padano daduma. Adda kabsat da ija abroad abaak mutlaeng. Kat iso timang tultulong kadakwada. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Kabagis Maria, agpautang ka man. Anya ipautang ko ngay, awang kwarta. Amom ana ikatak iti trabaho, dawatan nak iti kwarta. Pangalaak iti kwarta ngay. Sika kidi at pautang. Tanaglako kan sa kano iti pataw. Awanan nagastos ko. Manumala dyan naglakwak ngay. Kano pati tay pato ni Remy, inraman mo kano ngayon lakaw. Ayawan pa managnak da. Iso adida sasawan ti kasta. Iso nga roti bagbagada. Aha, pagbalinandak pa yun nga agtatakaw. Pagananok ngay mga ilako dyan pato da ngay. Idarum kunto pa ida. Kahit nangusaramanan iti naglakwam ngay. Basta, naibusan. Hay, awan pa'y master kan ngamin at trabaho mag. Garod Kasi tayo mata senior citizen. Tawan mga awat kada tayo ngagtrabaho. Bakbakitan tayo kanong abinan. Tiyan mo da, saan tayo nakabailan ti agtrabaho? Ngam di na lang mo. Napigsa tayo pailaan. Uwang nga roda. Pumanaw ako ni Jabalay Darimi kabagis. Anya, apa ngay? Pababasulan nak nga roda naglako iti pato da. Kadyak mainlakaw. Diyan mo ila dua patok ti inlakaw. Anya, kahit pa pa nang marudon ngay. Makipagnaadak met kada kayo na. Apay, si kalati kabagyan ni Tanya aya. Kanakak man ni Tanya. Isuaram ba nga tulungan nakmet Ay, kahit ipakadamping ko na Saan asyak ti pang ipakadaam? Ta saan kumot abalay di pagnanaadak? Ay na, uray tsak ipakadaan. Kanakakmet. Awan sabsabali. Inalak amin na nakagawak ijay balay darimi, Tanya. Pumanawak ijayan. Ni, apa yang ngay ante?
Tsak magustuhan ti style da. Agpabasol da matitisan ko ngay naramid. Iso ang makipagnaedak matan dito'y balayaw. Day, ikit nak matan niya ah. Saan laan ni Maria ti ikit mo, ti tultulungam, tagpada kami mga ikit mo. Ha? Iso nga agnaeda kundi taoy. Uray agkakwarto kamen kani kabagis kaw. Kat uwanan anya pa ngay. Basta makitinulong kayong agdalos ito'y balay Ura agdalos ka nagluto kayo lang. Awan problema iti dayta kaanakan. Ay, nakasaramat nga binan di balay ni kabagis medya ilay. Mayat kumay dyan pag naedan mi ka. Baybayaan nyo nga rod, tayo umawag na ang kalastor. Ibagak to ti may papan iti data, ante. Naimbag ano saan daman nga agapa? Kanayon damot nga agapa ide. Ay nabakbak katandan, agbalbaliw damat siguron. Kaano la tayo naudi a panagapa da? Nakarakaron ang agapa da ita. Ta agkabalay dan. Katawan mat nga rod sa bali nga papanan ni Auntie Insa. Saan namat nga kaalaan dagay jada duma nga kakaanakan na. Siyak lang mati makaawat kanya na. Tanya. Ay, no apay mat ngamin nga sanda nga na kaya sa asawa Un nga ron. Nagpadaan dalaki di mo tan abaak. Pulidan sa ngamin ti baak. Tada pa'y ulit ko nga baak iti abroad. Talo da nga baak. Ayo. Ni amang ko lang tinag-asawa, ta pinikot ka no day dinanang ko. Ibagkit diya ta pinikot pa'y day dinanang ko. Tanuhaan kat baka baak kumamat lang. Tapungan kan ulas kaw. Di mo pakibiyangan, Insa. Pagan ano kumamat taulas mo ngay. Adamat intad ni Tanya nga usarat. Kan dagita losyong ko dita, kas kada pulbos kan bangbanglaw. Di mo pakibiyangan dagita, naawatam. Nakaimimot ka. Naglaing ka mat adumawat no kwa. Ay naminsan la di mawataking ka, Insa. Iso adi mo sa unti kasta, sika ati imot. Auntie Ensa, Auntie Maria, lukatan nyo dato taday baga. Wanta na! Mabiglaan! Kaya't da kayo kano nga makasarita ni kabagis yu ja abroad, ante. Dato ti cellphone, ag-video call kayo. Nan, kita agman. Ay na! Kabagis Astor! Kumusta kan ngay dita abroad? Ay kay nasaya at latsama ta kabagis. Da kayo nga. Kumusta kayo? Ay kasti ka ba, guys? Agrigrigat latta. Agipawit ka man iti kwartak ka ba, guys? Unay kamatan, Maria. Kwarta ada gusti ibagbagamit. Di ka laagbain. Wen, agpauitak to iti kwartayo. No awan paggastusa. Anya kumamat ti paggastusam di tangay. Kat pada da kamot abaak. Ay na, ado mo ilata ti paggastusan dito. Awan pa'y nobyam dita ka ba, guys? Ay na, awan iti panunot ko dito sa asawa dita. Aywan, iso nga imawa ka. Tadamag ko nga awang kano trabaho yung sa Pilipinas. Iso akayat kayo tulungan. Ay kat nagsaya atin ngay. Pawitan da kami kadi iti kwartami iti binulan. Pagpensyonan na kami ka ba, guys? Wala. Ang sweldo kayo iti binulan. Basta, bantayan nyo ti balay ko iti ilay. Ken, dalusan nyo kanayon, wan. No kasta? Pag naudin na kami, iti balay mo ka ba, guys? Wan. Basta dalusan nyo arin baga. Masyanak mo kami kada kayo. Kagpapada tayo mga asawa kin anak na. Suada tayo, tagtitinulungan na. Ay na! Agyaman kami ka ba, guys? Nasingpit ka unay kada kami. Basta bantayan nyo rin bagay balay ko, ha? Wan ka ba, guys? Adda tayon ito'y balay ni Uncle Astor, Auntie Insa, Auntie Maria. Laglagi pa nyo tibilin ni Uncle kada kayo, Tungpalan nyo amin ngayon bilin na, Tap nagtultuloy te panagyan nyo ito'y balay na. Wan, Tanya, di ka kadimadanagan. Basit mat ito'y balay ni Uncle nga dalusan nyo. Saan kayo nga marigatan ito'y? Siyak ti agdalos iti paraangan, tas sika ito'y unag, Insya.
Anyat dalo sa maparaangan ngay, katawan met paraangan to'y balay da. Kalsada may di ta sango balay. Kaya di ta kalsada ti dalusak Tapat mau, linis mau, kunada nga raw. Ay! Di nakman sa uran, Maria. Damo pa'y lang aldaw ito nga maaga pa kayo manan. San ka di nga kastante? Ag tinunos kayo ka di. Ag tinulong kayo tapnawan lugi. Nangigmaw, Maria. Wine, Sige, isin pa yung arudan dagi jay kagawaan nyo, tag-awidak matan. Makaam mo kayo ito yan, Wan, kanakan. Kumusta nga tandaan ti Insa? Ken Auntie Maria ijaili bakit? Mayat siguro, Naimbag no sandang agap apa ijay. Binilin ko isuda, imbagak nga handang agap apa. Sapay awan kadwada ijay. Awan mga nawa kadakwadan wagapa da. Makamuda matan, bakbakatandan, ngam di dapay laang agbaliw. Kanon tong agbalbaliw da ngay, ento na orno sandagi jay saksakada. Iso nga makaamuda, nagnisit nga minti patungda nga agpadpada. Tanya ko mamuti pa kay naigan da iti saritahan nga. Huston sa matja imbaga ni Tata Dumi ang ija abagatan iti kasar ni Salcido nga inanak na iti kasar. Imbaga na nga. No kano nangisit ti patong ti tao kat narigat kano nga isoro. Anya? Ang dapat kastaitan. Katuan mat, kas jay dagi jay duwa nga antek nga baak. Maria, bumangon ka ditan tayong kagpunas iti tawa. Nakadalusa kun iti plureng. Gamsi ka, nakailad ka payla dita. ay na, maul-ulaw nga raw. Iso nga agid idaak. Idi kalman na sakit ti tiyan mo. Ita, maulaw ka manan. Syaklat tanti agdaldalos dito'y